боллах бүгүнгү өрүлэх талахэмми баркыттылахтара бу биһиги гонада кинелит библиотечный систем кен библиотеката Петр Денисович Авакумов атын китенчауын кехоттан сүгер онуттан бете библиотека быхытынан улус культурный общественный ологор улуска даганы онуттан республикага даганы бетин солун ихим бут бир бегетерилте болар ден этеккарыңнах бит онуттан библиотекаттан бетин түттен бу Петр Денисович Авакумов атын эме уететиге үлелехер окурдук биги бу быйыл кини юбилейдах сылыгар библиографической үйөнлүгүн эбен сабан калың тастан тахарарга үлелехе хыджабыт оннаттан бу 2 кварталга битерен тахарык биттен багалах онна аттан библиотека быгытынан бэбит улустагы даганы республикатагы даганы оны аханы сөбдүн Россиятагы даганы конкурстарга кыттабыт онтон сетихиленебит олонтон эме бу Петр Денисович атын аттата хыджабыт демек бэбит истемлик семейдик үйөребит окурдук этер боллахатын былырын республиката хэмигар горный улуха агар улустен бастыка степеннах дипломнан нагараламыта Никита Викторович бэхнен барантукпута национальный библиотекага оннаттан бүтүн Россиятагы библиографической анимнилар конкурстарга бу горный улугун тугунан летопись указатель горного улуса горный улус история и современностен он тохсус үйе сагалныктан бу быйыл китинча хыллар сагаланылар гардылы указателен ороммут онтукпут бүтүн Россияга эме баста келестерди онон биги тон эхяха ме кентутта эхдиннеребит онаттан бу Анны Горовна нахашой бу биги хурияччыктын үйетете хыджарыгар наха мактанабыт шөй батык сысын курдуктутан итте хыджарабит аны биги бәбилет түстен эме ите биге болот такарыгар хаян дагны көмөлөбүт оннаттан улуспут теттен бу книга издания ден программалахпыт ол чертитнен книга болан такарыгар эме белехпит ден биге толбутан бу бүгүн Петр Денисович сырдыгатын үйетете келен тураммыт беребит